Sisi Tebuya, Lion Rock, Maglove Maggie, Gladys Barnier, Kandei Obi, Oba Papa B. Ade, Jenny Sadia Pena, she was good to a champion, Dorothy a champion, Bema Roots, Akosia Obinewa, Farida Ahmed, Odeni Ventures, Macro Junction, Jennifer Poku, Osazagaza, Friends A Black, and so it will life change, a Rama, a Womu AB, Sarampon Sansechi Mompi, and Sujina Mupapa Papizaro, Classic Baba, Nanama Kobi Ekwiyokon, and so Abba Live no SUB, any one of my Kenyina, Womoba, Ebekamu, Amafurua, and so Abba, Nana Kwabana Abuajida Costa, Ima Salam, Kwatin Hega, and a Ketchwe, Katechie, Nyantechi, Flo, Joyce Tina, Yedamwa Sepa, Mumra. Ebusia Betty Chan Zuguswada ifia ekoso enra kuku adi 15 million Betty Chan Guswa ekoso ifie ha anope ma besia hu fifiri na se sports abrante ekoko no awaba no na chese engineer one hyehyema wonum ti anope kuku hu fifiri yekofa na ofie eye me ya video no Emra ya grace boko fa na ye bojene so wadi 15 million kuku wadi ye ya grace di 4 million na ofosuo di tinye ya grace ntwama no ye so ko 50 pesos do ofosuo di 2 cedis en akose so mu anu na minim di odi ye wono so no fifiri en di say mu am woyere akose so mu akum kuku anu sukum ya grace ni nsompena mo amu se mei mo no wo mo twempro se mo wa wo no mo hwe musika yi o no mo be wia mo twitwa bet sabra abra bona ma besia ya bonifia no akose so mo ana na fredua ze wo mane ni sika panso no fa de odi betwa loto aka no kuku ade minim ni kum ya grace ni so minim ni mpena na ya obi onibi ya edretu asodan you the din ya edretu asodan Assemblies of God asodan friend grace congregation and ye ni papa edretu asodan to onye ni packet to oni mprampa cho wodwene no ya yemisa ya na wonibi eti baby onusunya sika wonu ya grace no di twasa ni papa nso no wi ano a eno so papa no hwe ni sika sem yi ofosuo di 2 cedi ofosuo no ni fi ana se utinya osko teke bra na so nyama na tu ebusiafo Sompa Nkomo yeta asem yente nipa se na kakra bi na ye de asem bi bedaye se ye papa bi ne baba enye nam nkitawodie se ko yo se ba yo kakaguran na asem no efri ba bi na ko wie ba bi ani mebusem ne kan o se sole o so na asem de du achi ma ho ye den ti asem no mo de bedaye ya na mo ta ye chi ya ni akoko yanim ti de kosi ya ne se penifo ne ye so mbe kono makodwen ho o maba akola asem ne to no nso ne maame no free mori o mo bai ene ye transem no so enti ye wie ti maame no wa pese di o ka kire adasa ne eja ne kwan wa so fa me yetsen so we mike maame mpache radio adom me yo am se na kakra ni mo di asem be dai na di akosi pese wa utu mutu na odase zanse tifo ni afo ni hwe maame mpache ya dase amishira me pacho ya di asem be da mo se de wo kana no kra mo je ye mfew so ma mo de egu akwan mu e ma ye na ebla ye se ye call police station no ye ba na ma ye te se on pese obema ya chene papa na wo chene bi wona ma o makasa wonu nti ena ne papa edem nti ye hwe ne ye nka asem ne boko madawo ma so ena ye hia ye no bibia aye kama nti ni senti anope me wa ha me da tiefu nyina se
omo de akomapa eso ya asem yimu Erade enhyira wo bia mama nyame enhyira wo pa we ne wabedwafo nyina we ye ba tan a wo ayemiye Erade enhyira wo esanse ye ba ye no wanda wachi amfa amaye de ye kan nyina ne se Erade mpagya wo no mfa mfla adum mu enkwa adum mu wabedwafo nyina odo amoda na edi kire ye no asem nim ye dada nyame enhyira mo ankasa amen. Yo, abusuafo said ye maami kana asem no mo de bedaya said ye be ya ochina bi obi beka say sa asem pride ko dan Sompa Nkomo ye hu de kosi ye ya fam die ye nam kwan so anana brampa e ko ye case ene mpani fo frɛ say wonyai no nsamla sansa kola ne se won pese e kene papa na obi abeka say ono no am ya kene papa nam se akola no wonu tam no e so decide man ba mo na mo ye busuafo a mo ye mpanifo de mo pɛ no monka de na akora ne papa no ene mpanifo bai de ka kosi ya ne se ene o mo se asem no akora ne so mpese ye be kye ne papa enti wo me ko mu krom na mamre bi ye wo no aba papa no akoye e de adware ne ba no ekeza so for me yesa awo me no ano papa ne so akoya manne e de adware ne ba no eti de adwuma Ghana ni wiase mo de soma me no maye mewie ebusua na je atum se o mo beko o mu krom na mamre bi ye wo no yakoye e de ama akola no enti na de wo ho no na rampa obi bi abeka fa ho ai mali di mobi ameka ai ka mali di asem yi no enya betesa ayo na ye besere se mo amode asem ba no ya no bi ono ya no pese ohunu de kosi obi o de ba ba bi e be ya duru no okwa wo mabiem kwasem ye so yentimi mfa ho ma mekekere se wo na asem fa ho ntibrane enko ye na asem we se no me mabre enya betesa mali di odene ai ne se ka to mamento odene papa so mu se me ne asia eye sa asem na so ne ka to mamento we tu nanka we atu nanka de besi asi me fi anu se me ma so ha enya asem ketwa na little king no so omunye maya o atenti no so ofia omunye maya obi adimirike ba de na asi mali di nyame hira o se David pie film office umbi atra ha se ye na bu se bibi o ba bi enti se de ko wie no akra ne se opɛ se yenkoye amamre ma no na asomdwe mra no ntimi nko no school enti de mu gyae no no de mu gyae no ya wie sa abije no wo abije asem we wo de na wo ka fa ho because na wo tim bi my lady asem no se de esi koba because na I producer ko e ba obi be ka se wo kra na asem we na akiri na e chief producer why you want them die case we yentina so ofitiam kra no ene ka ho be the fifth time say owura na koba se gie wo se ogitum se ade no ye na on person be gie atum afede no de wada even da oba ye no krampo no sitting back ye no mutu agina be prensa e wa asem no ba se de ade no akwakoye no akwada no asem ne fa no no atuna no mutu ti je wose ye fa asem ne hu bia no ya ye enese no ne ya arrangement se opening the obi bisa sisi am champion o sin set case ye kan boko bo sisi media meden ebusuafo om de o ma asem ba se wo mo mpe emla no me kwa kokan o ma de e ofie ne yakodware akola sebi me so mini bari bi metumi akokekere why Eji my lady nyankopon hira o yo ewo sede oboa o my Ghana ene ewiase man sede asem no akwakodu na mu bi e wo se Sompa Nkomo abedwafo etu no yetui nanso abusua bi na de asem bedae no kre nti yentimi enye abusua na asem no ensen ye chenchena de omo ka de yefa nti my lady na ye ekokosi ye wadaw yo me is a champion so for mame ne esesa wo ya ne wo ye no wo de na nka pese emra eye adwuma if you say ya de ya mema no bi edi ya de ato ye kon ho na ye di nsamone kra nka pese wo di asem wo ye scapegoat nenso so wo kama kan se ade wo bi na awie bi nanka nye se bia nka e be gya ne watra se se ne ne esi wa se no emre wo nyina sore kontokwa enti ne ye kan se
Yes, some what you for now for. So do what some more air bar say. Next what person yen a tra. Sompa Nkomo ye nya daje. Ye person ni pe sua de. Na we jai boni aya wo mu edi. Nanso akwa no we 15 years. Woni 2 minutes enko beka ni say. Nanso abusua ya wodam no. Wo mu ti say ya. E de no worker. Eno ti nyakọ ba ne say ye kodwa no sese duro. Wo ma ya amamre na kanu na papa nso afa no ti. Asem de say ne soft mama kan ye wie but ye videos video ye di asem no videos wo ho audios wo ho confession wo ho debi obi ogbadana hu abroni a obetretre soft mama radin show pa wa me yeni wan wuase ai bibia kama maami nso yo ba on so soft mama on so onya abotre wo de asem chia na mfa hwenche ye ti ebede obi bia ase etie fam so so edam ase ene mpanya mo de ataya chia ya sebi awie seye radin show soft mama yo in this of mama mu kwan wa ti meja mu kwan wa erade ni monim fam kudu asumdwe ma mo ho masem abaya irhusu ade wate ibibi afri utrim wate ena asem se ya be o mame bejirana be pa cho mo nkata kure ni mo bejina de ombe hu no kan bom paye ma na bi jema ne metran wa no mo nkata nanim na me mo paye ma no na wonko erade be di na chia na doy kata nanim ammo paye biesi kata woni na mo paye ma ora yesu anopai awie yi wo se hwene feye se gidifo ebo matrafa ko bible se mo frabofo nso erade wo mu gina wanim debia ede ne beba senka obi na sene mu pa woni ne be kwa akoda we nyina ye wiase ne ma bone a ewie ye biri ekoso me de me be hye wonsa me sere wo erade ni akoso woni peduemu ne wonam fem ye ginogwa mamu jana dance asem so awie ye sei ni nyina ye paya hofadie ni woje de ma me bai me paya hofadie ni woje de ma me bai ye manu adwene mutie ye manu adwene mutie ye yi ehufiri ne so se onko no onko so aba wo be ye tire unyedua ewo Yesu Kristo dini mu amen pese oni nyame nko wate de husu ade so fuma me mesre mu amamre kro na mo kande mu nchiwo mu no mo meye ma no yo ne no na ebe wie ni ema nyina apeye why yo muni nyame nko yo Abrampa somehow and somehow papa se mo dwene ho awontement ya se ngosi abeba akra wa kono be na ono na referee na mane di waso ni bia so oh waso ni bia so emla me di akra ni jiram di jo na mti hwe oba nanim hwe no eyeball to eyeball waso ni bia so enya bija mi solo ko twa na so to e de no kan no di ni nyame kamempa na kam de be bo no na mu bi na Ghana na de wo no obi di bone e wondrom di na chia ye bo chido enya sam ketu o man lady yo akwa no anko ye no anko bia ne sasa duro na Anabrampa ye de ye wie ye de se de na wosofu kofi nso de ya e boboba e che kuro yi ye nua ba bi wo Canada ono so se ye mfre no wi na on kan de ono so kan de na ne de chei de waye we mu no ebusuafo na ansa na ye be kono ne ya woda ye tetema ye bear the duties of a pastor's wife as of mamefo wo mu dwumadi ebusuafo obi be kasa ade na nipadom nyina na asof mamefo enwa asem ye ba be kan ne wo mu ye nipa bi o mu hia emma Kristosum mimi ye Kristo ninti asof mamefo no o mu hia ma Kristosum so osofo bi nyame dwuma betimi awie peya ne yere ka ho se ne nyame dwuma awie peya ne nwa no bohwete a ne yere ka ho or say what are the duties of a pastor's wife one of the most important roles in a church is that of a woman who is married to a pastor. She is in a unique position to encourage, pray with, and support the man entrusted to the lead and shepherd a congregation. Wo ye nipa wo ba no ye you say
wo beboa no na woni na kapom na ma ye dwuma ma enwama no a ye de na hye ne nsa no matumi aboa ama hwadwuma ye ayeyie ede ne yehu de ama sa asem we ekotia betom me ne Brajef ye cause of penny bi fi na dia ye ko hu ye no na no odene sofo ne sof penny e di sare sofo ne tie no tumu se ne yere nso be ye ba penny ti de ye ma asore na tene se mo sofo na ne mane nyinyini ko bi kro mo school mu because they sofo no ne yere nso be nyini mumpe cleaner emma wo mo na wo matumi aboa asofo mpanifo na wo ko retirement no na sore no ntua cleaners ne ka sofo ida so le kase ano pa na meni Brajef wura fie ho na na brampa brazier esen 3-in-1 akonwa ho kitchen napkin aye fin ego living room center table so na niama papa yi hu de wofa ne dan ba ko bia ye bia to emu niema na na brampa efie ho bon wankasa e ho bon afi Brajef hemeni ni makoye nanim yesi from pero so hinini pekwan bi so na treat sa topic we na me huni se papa ne se de wanyini no ne yire ni so anyinti o mu hia boafo na waboa wo because sa papa ya iken asori ya woda no se pia enu guase de ma asori no enti yemfa ne se we de wanyini wo mu a wo mu nyini ye na on pese ye wo mu deputy overseer sofo ni wo ha ne yire na wo ho asofo no na this position no e ma wo mo yire no na na anu dey say one man church is leading asofo na yesa to asofo ma mi fo be pebre na epinum ye wicked ankasa bitiri mo tin biye efin ankasa because omo jaro omo dwumaye e de ma asore ma so for ma bi ho a asore ba na ba be si papa ne niema one of ba permission house one of ba ye aduane na dia eku asofo no eye ena asofo ma mi fo bebre omo ni wo mu ku no mo na papa ni obi okoka na se mama no no mu bo mu wicked e wo dem enti ye busa se asam no eye simple osofo maame wadwuma ne sen wadwuma ne se wa hye Brazilian he wa hye o mawire wa hye 2 pieces na tries na kan wura turum se kam yadokon no wa hye alashes se beifo kina tire kwa akohwirezi puppet so na mama ebinum ye to the first lady in the house right. Mama in the house mama one na mai da fom ne yakotokoto mommy bo bi hwe video bi so for yere epia sin kamu e man bunkotodwe wo mu bunkotodwe wo maami nanim na won hwe wo mu kura Nigeria fa so for yere mu bi e man bunkotodwe no sa oba ne se ko hwe ni fie e ho si kan wose ni kunkwasea so pani kwasea na ekatites die chiri enti asofo maami fo pinu nyam nyina ebinum aboaboso eji omuku machi yadwuma ye nyamedwuma se nyamedwuma bekoso minua bi sofo bi o techiman Prophet Stephen Chirame ne yere na ne papa na wo de ne de ata ne kwachi udu techima open sorry dan ye current se kumase ne teman sorry dan a the Prophet Stephen Chirame sorry one of the best e wo techima ne yere no ne de no san ye matron e wo SHS oye matron so mo ye aduane no no de ne de no
abobo swatani kwejamo ministry aye one of the best very class standard we yes of mamia sad ye be necessary we yes of mamia who could flow and just bremon paya was one nyame afre wo also for mamia was so mami ekoto Guinness kubutam e de bre wo ma wonum menom na nwumre papa ne ba wo fira so de ba makeka bi akire no wadwuma ne sen as of mami fobi munye very careful ne de mapa papa na bra ko se mo meboa no enye ministry nti wo kra ye wo frɛ wo nyame be hira wo se utimi boa ma papa ne ministry ni ye hie na wo twe akra Bible say unsuma be hire nda happy enti bone amudi di asofo bi no no a asofo ni ntumi nko ma asem awia we because wonti atwetwe me na me kama wo no munye very careful na munni muhuni mumobi na mufie ye fin mufie eye fin because mo transen sorry ma e mesi metwumu nwa mo chaye asofo ma me foni bi no mo chaye esase ye ne be sibuku no mbasa shoso any court no tries edema mo sisama brabo na sofo ne wo baabi o metimi akenka ku no wo ye sofo atie ni papa e ma wo yinju ku o se wa kabia ka na ma me ne se wo be ha wa chirikom kunu akomche chirikom na e criminal direction na kunu menga kwa wal fufu Asofono. Chelekom ya criminal direction ni nyina wo ba burunum. Nekuno. Wo wa na ye kama. No wa foforo na abo ministry. So no be hawo mo akobo adwaman na nkwaja abo wo me ama abarete. Onya na dwen so obesakra ba boaduwa ni tirimu tenten. Me papa so bi ba me so hini. Me aso mu ami twetwa me yere ade be chimbete na is a drop for na ya de medicine papa dey papa it radio should no preach tetima ya o say me yere se me kwase ya ne kase ho me amakoto aponche de akoma yanka koku no e de abra no this kaka o makokuro me akotra magazine akoye me ka me ba ya wa wofufo ni medi wa mame o ka o se me kwase ya se be bia me ko em kodidi so for mame wo tachima site meka wunimu ho wotemenka mon sister ma prapo meka no misinyo omu nyina ebi mu yadwuma papa ade support omu kunu ne bi mu di bone e ma papa fo ni sugu omu yam asofo ni pewu wo mu pewu twekon ya wo mani ni wa so for ma sister ni o ma fa bag kini frifie okọ na papa ni nya kwan wale abije tetema ne akasa chere me mama dia dia oh male ni nyankopon hira no nyankopon wa hira won so da da nyana abeka wa hira wo dada wo papa lo no male ni ene asampa na wakofa ba fi awira wo abije so de oni asofa na tunu mo mi ameka se me yesofo ba me ni asofo no so ena anante male di se asofo bi mu a omutimi hihye 40 days program no ebi oya na nyame direction there be sofo mame agifi aboso komodin ama se sofo ntokwa wo fie nti no sofo ntimi nkofie je wo so hihye program no ne asafo man bi eda so da ho ebi na ma 40 days program ne nyina no koso eno na ma ne koso sa no na sofo mame asoma me ka kire wo sofo ba anase fro se asafo mame a udi sofo bi achi anyame edi na ma wo se adwuma no eyo ofre o eyo ofre na my lady ade a na ha dwumpi ni se odi suja no hia sofo na adwuma no ye ne fe nyame ye na no be wade sofo na no aba be ye hindrance ama asafo adwuma no na sa oba yi ana adwuma no ye ne fe no pese o sa adwuma no to the extent say the software hwe krampo a oba me na gya adwuma no ye
na enna me catch the asaf mama say mama e asere why so for mama bia muna wa sori hwa from 9 o'clock ebeko and one necessary corruption chekura oni papa gina hwa ompran gu asofo ye ni mu as so just say o hwe soft be teachings and any preaching o tun say bibi nkoso ye fie hwete say the soft ehu ekotoko efa koran hye mo ni preaching ya wo ma enkoyi na asaf ma me fuyi yes remo eya mo nsre number 2 mumma asofo no good sex yo asofo no mummo ni mu na yie my lady asofo bi mu a me so ensemhunu bi asofo bi mu edi so na asofo bi mu mo akono ho nsensem apia bonten bi no ebi efri asafo ma me fu bi mu sofo na yire te minim sofo bi a ye di nkomo wa fidie so ofre ya osun yo so for the past 2 years ni one na yire te ena de na yire ma ne na sa sofo se nyanyame honhom na woni mu na se wan hye na kono so a my lady enkura ye ba council wo ho eni youthfo ye ono mo gro no anhwe yi a ebete afa so ni nyina ye sofo mame emu bia ye nka sa sofo ni nyina bi mu suba ye wa sofo bi mu a se bia bru se benya do ma ti omutu mu ahwe a ende wo de wo ye asafo mame na wo de wo pa ye kosoba fom se de bia person obeso na ni bia no de obeya no wo mo de omo no nyom asem ne ye de me an me ye de o ka bia mintiefo nemum ye wa sofo bi mu asebe nko mo mpa mo ho asem akohia ma akoko ni bi mu a o ma mo ministry aye basa so mo ya wale ho mpaye o hwe oba ne to ni nufu wonu munum to obebo me ministry na asofo nde wale maledi na minim o fine average e wo Ghana ha 90% of asofo na yire mo ye ma akoko minima de kro mo form woto nyum minima de kro asafuma mi bi looks ene de picking no nti asafuma mi a wo ye no ministry ekura ni kunu no onim hwi ewo ena jealousy ni konkonsanko a asafuma mi misrew kurawa no wai na ebi kura mpo a obi asema ode bre wuku no ne wo discuss ye no bia no opa adwen afiri ho male de ye wo de wasema koma sofo woni ba ho so no na community ni nyina ate asafuma mi na de koye enti ye besre se asafuma mi adwuma no ayo ofre adwuma wo ye osofo no seso boafo na nka me hu ye nipa krampo no se wo kopem na obi ba be boawo a obuafo no nka ono no nka ne nsem kra den echen na so na die ne ehu enti ye besre pi se onyankopon de wo ka osofo bi hu a hunu adwuma a wo kunu no ye ansa na wa accept se wo ne be nante okay hunu ba bia wo kunu no ni ministry edine kwa koduro sa ansa na wagye atum se wo be wa na nyese fe na fe se wo be wa de sofo na ye di nuane ba mission house ene ntade ene ayi ba mission house ene ye wo fe kwa yese bi mu boaboa bode ano ebranom de abadwuma betom my lady ebi mu kra de bode ne good mission house wo pro na komo de soma okay ye be srepi my lady nyankopon hira wo me da sana na brampa my lady as of mama fo obinom my lady ensem ha o sempi ensem da ho no nyasem ketwa ka ya ba fie no nyasem ketwa my lady so mamifuo bi ma asofo esu ewo fie omu su dem my lady so for mami bi wo ho aduane kura ne kuru bedi kura no this asafo mani bi na beno ti be ma ne da bia na ne bu afu esugu ne mu wa abra wonyare o ye besira so mamifo ebi muade so mamifo ni bi my lady se o kasa no ho kwan obefa so obehwe wanim no wa hosoro no form no my lady asa okra de won kan nipa ho ye besira so mamifo se omuntutu o manamo yie ma sori wukura te ne nyina my lady nan se ye wo ha na sofo bi bai ne ba be ma be 5 years bisaunia aso shade om de atoso my lady ye wo ha na sofo bi bai my lady nanim ni suo ne babbo no kon ho adan a ekwan na yire de na fa so no awade no kro se wontimi biem na ompese bedru baabi na ye kwa kobo ndi se sofo na agya awade my lady sofo mami baaye no sofo mami ne baaye mami papa ne baaye no se ne yire woni ne nete dem aye no ho ade my lady oba ne gigi susu wakogye bosia ma ne se wonfa nya adwuma my lady sika no oba na ye no wonwonan
okokan oba no wone ne nyimo odi nyinse na firifie akọ hide kro from ono so tebo ho abusua ka enye yie obie na no bia asofo asoma no ema na ewo mu no bia ye ne mpena oba bi onu bi gino bia se wa bre ontimi ntietie sansem no manaso no megu na wahu ni sese ono ne koye ya enke mande ne beba radio enti ne wono so beba ndi oboabo no abeka nasem so ma mefuo bi sa atwe kura dodo my lady this woman who sa oba ne bi asawma ne bi na omukunu edi nkomo oba dwiri sesi ase ne mpra ne ne kunu so ma mefuo de o so ye ne se obebo mpa ye de amawukunu my lady so for ma mefuo bebre nim fasting ye dabi nim paibo so se ye be pon kro mo mpa ye me pon kra bebre ntimi mo o meto dwumo a so for ma me a o meto dwuma so dem onim nwomoto onim payebo enu aso adwa no ato na no wo hia nanim no abetena so dem oba wa muna kusu na talent sabako de dan hamaledi o hwe na yi wani so enyi de fa kristo sumu bia onim ye okoka wo se awrade fro no na miminyina wo na awrade afro me awrade mfem wo ka ne se basa maledi we ya se papa so ma me fo bi so maledi o mu pe se asoma enya me yade wo mu fie ma wo mu dodo so mu ade wo mu sabe ya adwuma ase kra kyerese maledi wo be kona so ma bibi mo yure ekopem ha eniema kro wo nsibi aduane wo no abi ni nyina asafo ma first lady on do tia kunyam lady in the house ana remote dan ho mama in the house no to TV say ya no asabi sa abin pobi ko mo dining table won fa nkosi so wote ho no mo a na wodi ti asofo ma mefo bi emo omukunu chi dom omonya fasting fante omukunu chi na bema ne yemra wo fasting na wo ye ne mpaye na wo bono ebe mo wotimi asa agina na ye no akoda na sofo so onya no ahomachi me mo mpaye no o se o media ha me ma me na maledi we sofo ma me ni na sofo ye mfa ni mo maledi o mo pema wo wo fedodo na o mo pen kokko asofo ma me fo no kokko mu wo form o mu na asofo no ni di o machi etu sofo ma me bia be hia ni bia o ye broni jo be hia ni o broni wo san wo form maledi otia wa na wusu seye e na asofo no ni di akire abi je bi jana fa ko so ma visa champion ye tete ma asofo ma me ka sa kire emema so na me da se ene de wa bo asem so ensem o ya wunimu e na wa boswe so ma me ene emema na ya wo mo ba no obi epe osofo awai ubekom nya senyam sumunti na emom no se ne be ya ne ho beto na obenye sika enya ntare papa ahye na sede de ene de ofeso mfa so ma me asof ma me fo no sebe me sebe ka dudu no ye fruban chese ahonidie pa no wo mo enta empe wo mo de wo ma dwe nyina to asoroma na ekoye adwuma wo fie na wo mo tese wo no mo sebe obi wo no mo a ne ho kwaye wo de wo fie kura bo no enya akono na nka wo mo sede ne se wo mo ye asofo no ese so boafo na enso so no se ne odi kakae no wo mo do mo so onyankopon emfre wo na wo koye den na ne ese so wo mu hu ni se enka wo ye sofo maami a emma na ye wo asori dem wo no no ka fom de wo mo ye emma na wotete wo mo a kire wo mo nema bi na nam so wo mo nim bibi ntino wo mo ntimi enkyekere ena enkoda yi gu asori dem mu ena ne wo pe na wo mo ye na sofo maami so ne wo pe ena ono so wo ye na ne ara kware se sofo maami funi bo no emma mpanimfo wo asori dem wo no wo mo because wo your sofo yire wo mo hwe na no ka sato on na wansa atwa ho ahia eso mu hwe bibi ebie mu so no wo mo nim se ne esi kura ye kunom ye ma ye kunom ehun mutimi ebe wo mo se yakopon ehun sabo wo mo so sina be ya wo betimi akanya mesem kura ye wo aso dem sofo pichi ko so wo mo na kutia wo mo nim nyina ye se basa entema sofo ni bi ekọ abonten ekoko ye nema bia ya emfra fisefie no wo mo ani enka so mama foni bo on mo so mama kasa kro be kasa kire wokunu enam mo bibie mo enkoyie enti ne me pesa me kire ni se wo mo nya nema na ya wo mo fum no adwane adi commission house asofo nketoa e wo ho a wo mo hia nwane ni bie na so mama foi wo be fum ama adwane apro pesa mi nkum nya doso ye mfa ne mani bi nche
na sebi o wo mo ye hia wo wa so dem no wo mo so nye bibi eni so ma me fo ni bi ye very wicked wo mo ti mo de ankasa wo mo san ya kwadwofo ebi mu so no tembia no so ma me wo mo to mo bo ase ni a hye ntare papa no ya to ebo ase ye late aba sori ni adada ye ho eni me bi wo kro mo obi ya aye dada se bo hia ni bi wo kro se wo mo yi de ba no da bi wo mo ye so lazy se wo be ba so ye no so fu be dikai so fu mi de dikai na enkwada kwa bobo osofo ebo na woko na osofo mami atune bo ase wasiesie no na ofese odi abaso na mo nyame kan se sex die wohini to omofo sex die enu na ma be ma ne kraba no ho na se be wuku kura ya osofo na so oso no beda ase na ko preach oso dem a ese wo ma ne yo say e ma no pa no so o preachie ekoyie e ba bibia yeye ni mama no de onwo enu ne ade a asoye no ontimi nhwesu eyie so ma me wo de ne say wo be boa ma asoye na nyini na ayi ne san so onyakopon so obehira so ma me da se ya da se abusuafo se de enra ye kan ye sofo kofi asemwa enra ya ko peja abije ye meya omo boa ye ba ko se frɛ no bibi kujo famous they say ono so Sompa Nkomo obon da Europa wo TikTok no so na ohini ni baba akonso ne handle ne ohini ni baba yempe wo na ena okatachie tuga yadamase papa ohini ni baba kujo famous okatachie tuga yadamase be invite mo na mo so mabadako na yene mo ayadwumen yene mo ane boma ye dwumabusua frɛ number 0541 126 626 ɛno ne ahoma a yɛ frɛ asɛm a yɛ bobo hu na fe enra case no yɛ san pagya yɛ nua baabi nso sofukuro yala 0241 126 626 and 0242 056 798 Uwe TV no eguso radio 0541 126 626 and 0242 569 78 hello 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 I be jobi jina so one not true my lady yes yentio hello Calvin mom na mami o right no ani dia come then the figures yeah the dead and hello Ramo kasai atia faso hello hello Kevin brother line no problem there IBJP also 0541 126 626 and 0242 056 978 2 hello yeah yentio any day I will blast there what be in a big god me do do chow papa pay yentio we and let's say no so much so kakra de mane on the phone line e be tro I be my so yam let I say what you say kuro maposo me mun phone line next year I will mean
Enye ni emi o nsempi. Na techniques no more way. Oma dawo ma omo tutu ni meyi na Sompa station ketewa. Ana afi we adwuma awo pomedi award ne de mitiri se obaji agia ye besre on tutu ni meyi we chehwe oni ni big god make a chotwe am for won shira wonye wo kese. Sebi echokom ekun kote you rante me refi se haye kwa ho. Maka kura. Mi say said there asofo ma mi mu bi edi to kura boje se etri asofo no no na wo kan se bi na ye mete se asofo fo no ensha le no mu fo paibo any quotation e wo bible no no empo asofo ma me no che na bema obe bi soria bema bi a wo ye sector no pa bi a wo soria no pa na dwumu bie o konko ma bibia osuma bibia kama na sebi saada no we nye to kwa boge se ni bia ni a bema pia na ne buofu unu makwa no mu na ye be slash of maame no adia eku asofo ana wo hini ene wo fi obu aka no be god mabo abaso na de wo cha aka ko ha sei makrao sebi ke komu ku asofo mema no dodo Yo ye nua be me ya tozo yankwai obi abaso 2 and 1. Hello, good afternoon. Afternoon, Pacho Entio. Your family, Mammy, Kata Switch, Ajay Mantio. With a Pacho, someone can test some cat, and it is you, and me as of my memory. Many told me the deep poetry. Now I tell you, motivate you, why I tell you, mobre. As of my many baby, or more cool before, or more could deliver, rather for mobile you ran out. Was at least a woman who find my man no more Asia. Or a young Muchima who will be any creating every woman Chile. In the time and no more Samuna Yana of Manu could the Mokame a young Mukumo so for or Mokan and I suppose the day, a two Panani again, or me now come with contribution to a soften and financial watching. And there no of our fire can attend me. And out of one manager, who pay more for so be able to be a cocone again. Of our grandfather, was out of an air among effect. For a process of over down for the Cassiano, and Ma who were goodness and introducer. When Timmy and the kitchen to be a bit too poor, quite be Sonia idea, one idea, which is a bad day. And then, so our grandfather, your kind of room by losing a yana from the brain, a fast archer, with us the fire. Answer us. Hello. Pacho Entio. Pacho, good afternoon. Afternoon. Me Pacho, make a free just so. Me Pacho, we are dear mature, my drink a craft for some now kind. Me Pacho, na, mommy, who can be saying, na, dear manu, actually, my mano, na come. A man mano to see a young man, and so come. Free say, me a worry for mommy. Bi oha waboa wo hotel ni obema wukuna ni age no oso pedi edodo na wo nko ade bia na sex betimi ne wukuna tena dem me pacho wo ukun ye sofo me pacho dabi ye ka sofo maame fo asem enti wudi ne bat ye ka asofo maame fo asem ti se ukun pese obedi pacho ai kafra dienti no mpeso no beda oh mommy she ni won say e was we ya de be mafia ye ni die say be ya won kwa ni kran kwa bon e na ukwa o so pe sese dodo na ye de bia so na wo be respect for saade no bi e wo ma e wo ta wo ma na ni je eni e bia be ma no no so bia ukun bia wo yale taduro ma na e wai okay nyame be ye wai nyabotre e me ma ne tele bia stress nso eni ma nko yi ma wo ma kono ne teko hello I don't know. Hello.
Afternoon, Pacho, my only so kakramai, why? Pacho, good afternoon. Afternoon, by my intio. Me Pacho, man, I want to say. Me warning. Mamma, so me, so for my meta. I made a treat me to meter. Me, see a tea, maybe. We saw tea and say, from castle for mamma, I send. But then, no, be a little sadly. Me bois, me mama, a ministry in the swap or so. I say, you know, for my mini being at society, and then I couldn't see so. I'm the two almost because look at me, and send a form of that because only a house, one teenager, a very ma, so maybe a cacan. Yeah, that's a pa. Hello? Hello? Hello, my lady. Pacho, me no one can say. My lady, good afternoon. Afternoon. Nkasa freedom I crew manim. As I say, Paso. Manim ye from Asuko, the fashion designer. Asuko, yenti away. Medas, my lady. Yami Shiramana Onyamo Kese. Awie, Mama, Yeni Ade. Na minim say, Modia Futu Swa. Esombo, Esene, a good day. And a dear my ass of Mammy Fono. Nti ebe sro mo se omunti asema mo kano ne my lady ye kan say no so for ma bi so mo kan say ni boafu se hene mo kire hene da kire TV ne so ne titi nkunu nti ase abrabebo me bi o mebo ne mo rehu se obetiti ukuna say the end of the day no sabi nyame amama na kofa akra na say case na through court of my lady of Sompa TV na say ye be judge ukunu nti ye be sra as of mame for no ya ben kokro be kunu nom ben de beso e ba sa akra be kanyame asem ne kire ya ye ni je ni my lady sofu bia na ire titi ni bia no bi gina nten o kan bible kra no o kan no ye mistake omo breo nti amanne nipa bebre nyame freba be mintie friend because why anyere be tete my lady nyami sramo no nyamo kese I love you all so much bye bye ani ya di friend my die nyina besi kware sem ni nua be my all kan as of mama fo bi sabre bet TV uni be di atem be TV so ye de be kire hon se san su bare bebre hu su banye hu tiri mu dendenden hu makwa ma hu kunu nom so ne una nyina so ye bone ne hu ye nti yesrem ne yesrem hunyai no nye ebusua ye de asi ye peja second case na anu no enura wosofu kofi hu asem em say asem a ebo popechire no eso chen di omo de abedai ti bia na enura wantie asem no bi yehwe na fe yenko ye nua ba bi enso e wo Canada ono so fukuro ya aye na nyedoa bezem me pacho em se bezem ya ba ya and I love ya na be ke se boso mi miensa echi no e no ka kire me se aka amamre ba ko e we se ye kan de ye koye no nti no se no de ma anya de a menwu a meboda na me se na nya me juma be na ye won ho amamra wa anya ubi wenwu a beboda o se no eje se medi mema trum ade se ofa be ma to mpachan enkwale o Facebook yi o mo ye expect obi be try said o stole ni ye ni so turumudie be pie mu pe ene da hon o kwasi kasa me ka chen sa asamo ka kire mi de Bible chi na me akra me nimye nti akwan be na be ma obitimi no yonko be ma da wa braba fa no eno se enye problem ono we yebi nti se no menini mi no oye me anu maye no you do me I do you man no go vex step on the dance floor hey
Hey, kase hey. Yankwe. Nti mama edu say yes afefe di kind of way and de o di shame back no na me ti pension no mam na na nto aso. A course say to aso no. Na mu abi. Ni mo bi nti no mama say am na wo ka say bi. Madaruma nti me nyame ho hwe me da pa. So governor to be true with management niema ya kwaso fia na niema bi say no wo so fu ka say photo da so just say benkete chechira TV e radio susu akwala 27 years kwa so fu ya panta pa aso yam wo re enadwa wo so fu photo ene ne kon kan ne kotua a atua sai ese penta wakwa dwuma no wanya bianye na nasi afra ne se on to choko mle ne ba o de choko no ko ya ne ba ne se dada fa nkwa asem firi woko enu sana ne kotu na ye ame be de mesra mo se mo be nya doctor bi ada mo be nya mo bi ta mo de abua me ya mesra mo ame wa na de se me bre me pacha o akwese asem ne ba sa no wa uma me no ya we Achoma bomba me amane ofuda mo mo wonde se obunim no musi nenje ya obeku obugina na wo ne ba sa no ade na wo report to case no police station ma report to case don enso no uniska wasimsa ya kire ye dwon wo ma no dey say ya kire ye nyina dwon ya kire ye dwon ni namu college obi ekoba why case and so me say antentam yes so for some more den I to obey day so for some more to obey day e je no betu dey so for coffee no o se wo den a wo dem obi so no so dra na do obi so ye no ndey wo no so dem dra na do obi so ye no ndey wo den a e na fe no be cheche wa ne ma e fe ne so for coffee no wo be cheche wa ene ne ma she yeti asan yeti akwa yeti akwa kajuma ke betimi aye botantim pa ne taye chire botantim ene taye chire ena no gidro kan wase wo ya fa na so ya tamfona fa wase mi jira ma tete se drum so safo hene dia wo jira mpempum anim no onne ne nam to wo de aga afa bra ne be hia ye fa bra na ba be hia motola abusuafo na chese nra na asem no na ayedene case number 1 Stella our Canada complainants respondent osofu Kofi Safo Kumase eno me pacho yenga Stella no amane so hello mama Stella, good afternoon. Good afternoon. Me pacho Canada boko. Pacho say Canada boko. Nyame adom bibia boko wa ha. Yenya ntie se ndra wo free producer se ya asem ya ye kan sofukuro ya me se woni masem bibi kakra wo na ye ne yetie fotie o. Okay. Pacho endra me he mo program no online. Ena me yes so me frɛ na me so maka de papa kro ya so de aye me ayo because na me pese me ntu kwan ena me ne me friend ye ko ne ho na sorry ena o yes so obeboa me ene ama matu kwan ti me ne me madam fo no ne ko ho ye wura mu baako but ase se ye no wo church nsem no mu kire na me ne me da manya didi woni mu because my desperate am pese me tu kwan I feel that papa is so peme. No, miss. What's the name of my bushim, me papa and my main to be done any mamma. Now, Fadia, open me say, Martin, we could feel my conjuring home.
ɛna madam fo no nso wura mu wɔn nso wura mu kɔba ya saa na papa yi ka kyerɛ ne sɛ wɔn nso ɔpɛ no enti me ne madam fo no duru fie na mɛka de papa no sɔfo na aka ɛna madam fo no nso pie ne die mu aka kyerɛ me sɛ saa na papa no nso aka kyerɛ no ɛna me fa ho na me frɛ papa na me sɛ ɔsɔfo ɛna wɔyɛ saa deɛ wi ɛyɛ ma wo wɔso me kwa me nya Teresa ma mɛyɛ me pɛ sɛ me ne mo ne da enti m'ani gye mo ho ana me sɛ sɔfo ya so betumi aboa yɛ ne so bɛma yɛ Teresa de a sɛne ɛna me ne madam fo no nyinaa kɔ ti kuro ne yɛ sɛne yɛbɛkɔ mama sɔfo no ne yɛ dae na ɔka kyerɛ yɛn sɛ ɔbɛma yɛ 200 million obi 100 million ama me Stella, cry me dash as a minimum for ever. Stella, yay! Hello. Me pacho. So for the castle, baby, Mamma at Trisam. Yeah, so say, on me, madame for Nina, only a bedabum dacro. A idea of person, yes, sir. No, Mamusika. No, my is 200 million. Will be 100. Enti ye nyina yete ase me ne madam fo no ete ase ne yekoe e no ne yekoe Teresa me nya asem keto adan woni ye de dai papa enti owie ye no e na oka kire yen se ye nkofie na obefren na ade aya kwa agreement na afi de ye nkofie obefren se wo be free Teresa no acho se na chese wo be free ai one ya that free the free would be free sir any a coy enti etu fie na me madam fo no ka na miss papa ipa ade opeso on take advantage of us and answer then and madam fo no kwa de wanya abote no on your friend ko didi na tem and aso fo no block him enti akoye se me nko an and am yes dey bi me so me ko didi atem na say aye waste of sin enti ene ye nyina ebe me jina ma ye nye sika na ese bibia to atwa enti so for no me ni di nkoma na oye so madam fo no kwa de wo mu ade enti me mmra na me magisika no ana me koye a wase wo me disika no be ma na ansa na no eji se me na wo dansa ebie ni sika ba ko oni ye dai kwa wan tu esika enu ti na ma ba ya agreement wo fon so na fe de edi enti na person san ne me da da bi abra pasofo de ejo ada de besi o me say arefo ne ete fo mu ntwe se me manche sa sofo we ya so mpanko moment tra so nya bi se manche sofo we kurai mu kumasi kurai tie nwa so mpanko makonwa we me tra so pia mu da se so de tiri modern ni samodern woni mu panifo kurai mu ye behwe abi jodi akate Sanfran eni enya wo kesi o ye papa ban kasa ba ya me chanfo ba na so ya le nyina bedwan eno no akasa na be ne dem sika ebuwe ya pena che papa from 1948 ba ya bo ubo se ye nyina ise ba ya le nyina bedwan yo papa ma wakwa ba ye nkoi simedu Yadinjiani free ban herbal hospital and a mobia. At the Viana may cancel Mitchell or say a catcher of ban. Na ye cow say we num pino on Cassia dear. When you go on the share and son. Say ye pet and a won't touch your ma. Ye shot so more. The Viana may catch it, I will say, and you be a keke. And our hospital be a ben be a udumpi. And our Cassia and our name was a 2 minute caco. One tree your nursing you know on young tree, no uncancer and a senior. Cassianas will be named Bua, you soon. And Tika Prania Quencia. And no mutu your for say upon for fire service for. And it was a be Nippon free kind. It was Nippon a year you move free to me, you cross out debate them. And tis a don't pay no Cassia and won't take a man. And yet, Doctor be a yes and interest a doctor in Yadio. Or ya dear. O ye na djuma yi o bono ho modern but the why specialize Lord onim kwan ya obefa so a obetoato a onum pe na di Jesus Dr. Ban
Kumasi yewo Atonsu Agogo and Akran so yewo Spintes Road. Ban number nesan saying here say was our Dr. Ban number number ni 0244 988 004. Friend actually number 2 baby. Na mani ya di ebe hiya because asama ye ke betumi abehiya wunua betumi abeto ba betumi abeto adamfo betumi abeto yonko bia na ne hu hiya pa sa abre no na wo hwe Dr. Ban na ma wure mfi se enkrempotamu na wo a ye was Spintes Road 18 Junction ena Kumasi ye wo Atonsu Agogo efiri tete babi a ye wo na na da so wo baba ye ne hu ankase ne no mpemu adwuma no a wuti ye nka wo TV so ko mfie dui ye da so gina mu ka na kire se sebe yo chese ye gina ye nan so enti na da bia ye bohu dawura ye tumi beka ne ye ka kire wi enti enti na ya na ye ka na sa maame se wiase ni o manyina ye de ma na sasabro sasabro yare a ye fra no arthritis anase sasabro anase rheumatism kawa maame wa wi ye de wiase sika nyina ma jawo ni nye chese anije ye fra na nije udompe no hu ba bi ye hawo na nse nipa bebre baba cross obi atunadu because sasabro ne ye yare bone ama se efiri wonipa efiri benkuma na aba wonifa efiri wabati na aba wonase na echinchini nipadua no wanwe ye beka se duabo na nso so na ye yare a ye fra ne sasabro because one moja no e na edi afurisan ye ewo nipadua no nti ono ba bi obegina bia no otumi ka no fe nti wanwe ya wo se chene wo me ha ade che wo me ha na saa ohawo ne saa mane nyina no ba bi ba akopɛ e na wo se wodi wani kyere eye Kumasi Atonsu Agogo eye Dr. Ban asoyeye ne ya boa atu saa nyarewa ene saa ohawo ne saa mane no ya tuni nyina ase e de amawo asama ede mpanifo se sabe asama ede ye tifiri no wura no me ba na mete ha na me ka kire wo se yen kase ni nompemu yare na wamfa ma ye yaso ye ya eje se wokotu usika na atwe me se wokotu usika na atwe wobakwa kochini asan ba na emma ne nyansa de bia na me ka kire atiyefo wo se obi dompe ne kase emu buse pein na se ye dia bibiduro na nipa na ye bosome mienu bosome miensa bosome ennan enum ensia enya koto so 8 ne pe na kese udompe no entoa bi because ye wade bia ema kase no toa no saade no ano na wewe enti ebesi so a entoa bi enunti na de bia me bo kokose ban namba na ye ba bebo no twere to ba bi na betumi ato na ankoto nua bi ama obi amfa na nan anasa ne nsa nkodi agro ankose ni dompe na ansa na wodi wani abekire ba bi meme ka kire wo se mesese bosome mba akoma kunum ekonsia nson ekowotwe se wanhwe wo kase ne ye na duru ho wo kase no de bibiduro bi atoa entoa biem eno nso kra yoko na wo mkoye wo operation a giso mo de dade ehyem eno nso mo de dade ne hyemu a ede bia de bechim bia no o hawo ne amane a wo befamu no enya asam ketoa enu nti ne ye ka kire wo se Dr. Ban number ne 0244 988 004 0244 988 004 mbacho tia samu na santie ni ye obi wo hwa ne nsa wo ma wo nsa nifa no so wo se ona ba ko aba ye tenten abese ne ba ko 3940 chese emumu yi enye hwe bato nsa no ma so ntumi nko fo wani kire ba so ye wutwa wo ko antwa obi wo ha na chibre mo kasa ne span no doctor say eho awewe anase mu abiebia Dr. Ban pe ne betumi aboa ahwa masa no pe ne nkase no ne nyina ho atoatoa ena bia wanya stroke yare bi wonam na nyina ye dududu wotini mu antene wofro bepo kakra bia na wote so mesrofo wani kire ba so ye beboa masa wo mu dududu na waye no anasa stroke na nya mba ye mpo no anasa ato mpo a to minikasa fo wani kire ba so ye ya so ye kwa ye fa so hwe stroke fo no ye physiotherapy wo ho ya wo physical massage wo ho enti ye ma unro na wo no ni treat wuntini no nti wo ba wie no wonam ho kro obi hu ni se stroke yare no ebi a che woda na obi tie me sabe stomach ulcer ena etete no doctor bia ka kire wo se ulcer eni aduro ka kire se doctor Ban so oboa wo pa abramia ntonti ya bosome ba ko
si ye show na yare na osa yare na si antu a brabe gina fidie su na beji usika brabe tena fidie su na beji usika maame osa yare no ya ewuma ahodo me ensa se ne wodie ne tie bia no wode fo wani kire Dr. Mahaso ye de bosome ba ko pe betu ase e de amaw na hyehyeye ne mra da ho ne nyina no enye tintintin bia ne se oba beji waduro na obehwe so ano Mahaso ye charge ya na nipa bebre ye se oba Dr. Mahaso ye ba be charge ye charge ya duro ne ye ton dodo a obetumi aton okonu wi ano wasan betobi ne ye wo se to waso a ena ya so ye nyesa oba ya ne asesa duro na ma ye ma ye check up so ni nyina ni ya kire so ye 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 de bosome ba ko ana bosome mienu ana bosome miensa na ehwo enyese ye charge je bosome miensa ni nyina duro sa oba na otwede na obetumi ato se nanso se bosome ba ko de na obetumi ato eye wa ne ya wope oto na onum wi a na wasan ba ne ya check ni ahwe ba bi adu ni ato aso ni e de ama ni etu yarewa no enyina ase de ama eno obi tie me sabisa bi wi ni tramo wo ba bi anum bia ma se unhu ba bi a wode ne nam de bia ne ye ne se wode ne nam paibo ntum paibo wo ye de anoji wo ira hodo ya sra no na hwe mountains ma me wo twiri wo yam 40 days akore da so wo sa de enum me sra wa ye sunsum de na wie ni aka no fa na bra ban wo ba ban ye de 4 days 4 solid days na mako 9 ene yedi tu ase mesra wo ba nya dura ye de ma na akofe akoye bibia ma me wo pepra wa wo betumi aba anasa papa wa wo betumi aba wo ba duro ne no asa duane a wo ba ya ma no feze na wo de bi atum second day na wo de bi atum third day na wo de bi atum fourth day na wo de atu aduane ma me saba me wata ekura na timu a me ka me 9 se ne tie bia no onnum sana na se wi no ene tramo no onnum bibia mu da enti sas number yi e na be de ma frɛ sese ya number ni 0244 08 34 82 0244 08 34 82 na nse sa program no dɔso wɔ Ghana nti yɛduro ni yɛ shortoi na nyankopa adom ya san boaboa haban ni nyina no afrafra ni nyina san nya bia beku wɔ enti mesra oti yenken wan tumini ka ma wan we ya betwentwen so wo besan wie no na asaba na esa adwuma papa aduro ni yenti no enso to nti entina fie enkochinchin yansa ena obi tie me ne de ye kompo yare agro ni frɛ no goeta mesra se no na tete wo a fo ani kire Dr. Mahaso ye eno so ye be treat ama ni nyina fi mu ama fibroid na hawa se de na tete wo a ena be ma de bia ya me ka asem bi se usikuru aba na wo yiri nso asibi o dwonso no nso o dwonso mesra wanhwe yi a obeto graphic am obi akenkan enti mesra se sa wo hawi any prostate cancer ya ya de wan bi tete wa fo ani kire Dr. Mahaso ye me se Accra ye was Spintex Road 18 Junction ena Kumasi ye wo Atonsu Abobo ebi ene ena wutie me wuhia Dr. Mahaso number ma me fa number na ma me free afidie so a na ebi bibi kire wa adwene wo pesa wo busa me a mesra fa number no number ni 027 25000 2500 now the 12 no atwa to wo fresh a number we are tigo number na da afidie no so a me a me fa number no na asem bi a wo pesa wo busa me bia no akonya da ho de bia ya me ka kire wo se yaso ye massage wo ho e bia wo frifie na emba wo fri hin na emba mesro emfo wani nkire ba bia braba so ye ni ahye da training krofo a enye sasabe afi no obeso so ba bi basabasa bia ya training wo ne ye wo bed a sabasabe yo obi ya nso mu bed na be massage wo ama wo nkase no wo nompe no bibi bia sisusu pepe number no e 0244 988 004 0244 988 004 and you was 0244 08 34 82 and a Dr. Khan number na 0272 500012 12 any chat ofra Dr. Ba ubenya ye Kumasi Atonsu Agogo Aban Hospital nechi enkran ye was Spintex 18 Junction Misrawo say nyaruwa nyina na ye ka ho asem a empanifo se enwemo oda yetini wura no enne therefore na aka so ye aduro ti ahaba no na aba no fo ni kire Dr. Mahaso ye ne din ne mra ne nkofo bebre ti no eye ba so mame
Chamfo bana. Enya no nyina be nyane. Aba kasa. Otena be wo mu. Ka me kyerɛ so afɔ Dr. Ban wa kasa na kasa mu die. Oni sɛ so fo kɔ. Onti abanto kasa so na yade nyina. Enwa ne sɛ de na me ne mo ka me si wo sɔfo kofi wei. Sɔfo kofi wei. Arefo ne etie fo mu ntie me amada zo ame se. Sɛ man chi sɔfo kofi da fiada. Wɔkyena. Me man chi sɔfo wei ama na nam. Juada. Sompa Nkomo me tra so bia mu da. Wɔkyena. Baby o hye bia wo so turu mu a. Me ma bra mpa kyena tum. Me chi ni tum kyena. No wadam me ne da. Kwasiada, Juada. Na fe ya take asem na firi wo. Na me make sure sa bai wa na. Wono so afa to no. Niku yegusu ene abai wa na me ne ko niku ho. Ne de asem na koto niku na nim. Se de abedi. Ochena no abai wa no ye ne niku. Ene ye bekwa akofa sofu kofi no. Na kwasi da kwa de we a waye no. Ontumi na ntinti. Ono de e be mana stand by. Na ya na fra ga no Canada no ola so. Ne we hu se e wo man no. Emra wo mti se nkwasi afose e be do so. Yesu enu de si ani. Sa pepepe. Hello. Hello ma. Aha, yentie o Stella. Aha, anti mama. Oka tra me se memra ne nche e ho na me meji me sika no. Me tru ho na so fo se me nso ne nsa na one me mompae. Ena me so ne nsa ne ye bompae. Ye bompae na se de wa kaka se bi egu su na bibia be wura mu. Na wa da all of a sudden hu hwe o. Be hu na sa no wa da. Hey. 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 Mami. Papa ni tumi ka bibi na mada. Yeah, aso okasa ahu. Wa dwen wo so se bompae o ba. Eni o tena be ka bibi so nso ada no wadi ye. Aso fe. Me se wo kyena me meche no ti me kɔ ne fi wa me so be ka bi agu me so no wadi me ne madara no wadi ye se frad kro no operation na me se ane won kwaje bi nkan wo sofu kofi safo no se wo resompa won kwaje operation ni bi nkan no kyena me kro do fon no wo be kro fon me akro fo do ni wadi aka Stella how dey kasa Mama pastor men kasa ai okay. Enti eba say madam ni atin me sorry na she say why osusu woni me ada but mama enani mu no wo be fa woto na wa fa wase wo wi asofo panyini no a wogina nipadom mu aprisi no na sebi o manimu o no de na no abo ne nto uturu mu kwan no se wo fit bibi afi ho se wo ye dey o ntimi hu ne obeso wo kire wodi aja nan ai na wadi nanu atua woto yes na papa o ajimi ana na die kwasi asemu ni wanfa nanu amwase woto ai obe no tafre wase no owi ana woto no so wasa tafre ho aka ho Mai wa maba mu hia nsem o. E wo dem. Meet Stella. Enti owie na me hwe na ni na so papa. Saa na wo ya wa ha na so wo se kwa no tum. Unim na wo ka asem bia wa ha no mo a. Me fere bibi firi so aba wo so. Obi suafo be bre pan sa na wo matu ye firi so. Ana me so na be da wi aba ke kan se wo ya sa de a kire me. Ene ja misro ana me se famsi kama me na me nkwe ana so fi ma me 1,500 ana o sign check 10,000 se me fan ko bank 1 week time on bekle na me makoyi mama me say me di kana ho bank me dru ho no na me say me be iska 10,000 what the check no me drew honum no mo say o ma bounce check ne say nya adwuma ana me say
Edi akwanhyia na me behia. So for na asan ade ama me nti na lady bi wo ho na me call ne nche na me se. Check na ye bounce asan na kire. Ebi ana me nti ase nti kire me mu. Afa okohwe machine so I say 3 years ni ekura so on first count to mu da. I just no no kra no nya responsible bia on nam wiase. Na chese sika no wan farm ma. Wan farm me we sika wo nya ye wo mo 1005. 1005 no de ma me. E na wo di nya wo de utu wo kwan. Ai. E no sa 1005 no mama. Mountain nka bi me ba e kra me friend mpo ne nka ma. Oh, me hu ne bi. Infections ne ade e ba me so pa. Benye easy. Si so fu we die. Sene pa se ne wo kan wo nye ne hu ni papa pa bi. Na wadanfo na one ne ko e no no so ese ono so de ne de fine. Madam fo ne de se ba sa no ko di so fo na tem. E just no ka ho complete bi na madam fo ko ne ntame ye basa se. Sa so fu we na me de lie we ba ma ya ye ne na kwa akoda. E ti madam fo ne do se ne ho press me ho kra wo ko. Ko fem se no so mi nya me yare ya 1005 ni sandi bi so sandi treaty. Stella, Kafra, what? It is say, who call a Canada when you say? I shall say, who call Cronis when you say? I shall me 2 years in morning. Okay, you and your brother count why now would you follow case? No, Mama, so for the Mamma Jaja and a crowd. Oh, Miss Odia, Cosu follow case, no. Never would you trim. Why? But you, Madame, bastard. Obano so my enra de no ene ye bekoni ye no kra de enka no ye bekoni kunu wanwumre na ye de akoto na ndiko so chena no den ya police station se be ma no ye po ye mpo ese ye po na mane ne baso me pa cho Dawood Dokute wo ya de se o se ya de a onsa jimi kwata na adwaman krono ende onsa de aka nyina otu ase wonu 360 na de ontiment ni twitwi o waje so krapa ya 0241244012 Bishop apempran de efie ne ho Astam room ho ne wo de odigu kom de odigu aso de dami kom onan sisi ni nyina ya Bishop ye wo so so kopia ani wo go ubenya biato empoponso kama 0598585219 Exodus Moringa and Dandelion capsules kona kwajibi ya de diabetes ebetu ase any pressure ni nyina beko o se tonto ne mienu nennom ebi ayi mienu nennom onom ya de ni nyina bedwane 05447033 midima fo se wani ama wo Dr. Time da so o twa prato ya de so o ji hu dia twabre to ya de say diabetes stroke prostate obetu ase de amawo ye wabu akwa agogo ekwa na ebutu enkrapoku ase mayira fo ni kirem 0244 na Dr. Nhwewo 282 bibini toma plus osa dro papa bibini toma plus osa tamfo no oyam ebetu ase obo ano ehihye wo de ne wo wachi kono kwajibi aduane tomu a ni nyina bedwane 0541 337 Faith Homeopathic Clinic enuro nketu afie ne ho opusa wani ko no hwewo wo bo wa eduro nti se sisi achia kete teshewa ebi krim yade no ahwefom pressure to ani kire ho awo mu ha ni nyina obi ye oba ni bema yewo ainema kokoben 18 mu ho a 0244583859 Top Eye Clinic wani kire mu yehwe wani ne ma yewo soame eho ne yewo wo kan ade ya wo hu wani kire ho wani prunsu mo hwe ma ade ya wa kire to abom obehwe ne kama pa cho ye corporate and community screening o beba be kire be mo ahwe ni wa yewo soame ni no mo teni de no wani kire mu 055-229-2274 St. Andrews SHS. Ye nyina mfa ye man nko honom kosua de. Suku yi. Eye kama. Eye private SHS. My Ghana de. Course bia. Ye mubafuya. Omo ye bi wo ho. Mankasim. Eho ne ye wo. Ni wadubuya. Ye wo ho soso. Takrade Shama. Ye mfa ye man nko. Nkwa no fe. No kosua de. Sebia sanwe so 0244-696-911 enkran so ye wo ho. Colitac Dental Clinic. Ye nkonko hwe ye sen. Ye root canal treatment. Ye sen pro. No dental implants. Omon fele.
Ye cleaning. Ni nyina. Polishing. Omo ye ni nyina. Whitening. Ye mfa nkwen. Ye wo patasi kechire amaje my building e ben Kwa ni Vegas. ye wo. Fred Doctor 0549468888. Katsima about center. Papa yi wo nro se. Infections dear. Obetu ase. Crack. Afiri wa ma. Say ye go no. Obetu. Ayamkuro. Obehwew. Pressure. Ama ni nyina afọ. Fibroids. Fo ni kire ho. Prostrate. Ebe nane. Ye wo buya kwa. E de afiri. Ebe method is asore no. 0246914717. Sister sanitary pad. Ye nkonko GB. Ye de nketwa pa. E de aman koda no. Nkoda fe no mu chima. Ye nyi bi ma wo. E na mpanifo de. Omo nyina. Ubie mu ehemu du. Kona kwa GB. Aye ne kama de amount. Maybe a ton provisions. Ebi wo ho. Kopoku trading. Ni nyina. Dalia depota hojo. Ze max ono musu benya bi. Be pa chow. Ukra 500 osibe 2 Dalia perfumes. Obetimi aton anya mfa. 0548005570. Joycam Roofing Company Limited. Ye kwa akobo ye dan so. Menyo ho aboa pete. Ensu to. Ube so. Bema free estimate. Ube idea. No more boss ma. Self lock. Standard sheets. Omo ye bibia. Woodworks. Any trusses. Ama bibia e kama. You also go back pa me. Akọ ne ye wo. Echima ya Henso Brigade. 0540125816. Charistic Company Limited. Yanko ho. Zahara G. Yanko kwa GB. And then the capsules. E kama se. Nemusa yade. Obetu ase. Uni atenka. Ebe ba. Yade bi ekowu krawo. Kona kwa GB. Me pa show of Zahara G. And the capsules no bom. Hindi aba Mr. Malaria nyina. Ebe dwane. 0246348334. Tabita Clinic. Eya ya sabia sonko. Ye de abrofuduro. Ene e bibiduro. Ene ye de kabomu. Ya de ni nyina be dwane sisi ya. Ehọ ne ebutu. Ahojo da aba. Yanko. Ehwa 0260196219. Me is a champion tonton. Na ye be fa asemi. So for mama me da say. So for mama won say ene me bi e koso ebiase nipa wote wa. E say Mr. Champo Nyabutrena, your baba kono so our man. Hello. And right. Hello. Hello, man. It is a Yanko you. Say, ya yenshi ye ni nyina awie se. Nyame ya doma. E china no. Said ye no kan na bibia da na kwam kama. It's a child. You say ukun de Stella untumi mo na mane wo Catch your daddy. yo nti nyame ya adom anwumre ye beba why Maxi. Ti said ye no wakana aha ye kwan we pese be bie ne mam bibiri bia na se be kwase ampa ni nu oti nti nyame ya adom Mami, nyame sure mo pa. Biwi ame no be kasa why Biwi ame no be kasa why Maxi mami. yo abi ye mfi sa hai kwa se kwase anu otie Mr. Champo kasa so mama me da say so mama me pese me ka be say edru mra say enipa ye sua nyansa sebe suku nyansa ko na efie nyansa ko ne onyankopon de bibia adom ye abraye a wo be ko osofo bi ho na twere konkon ede nanim na twere konkon no wakane bi suku akoya kenkan bi a kyerɛw na nneɛma bi a ya wo ka kyerɛw no eni twere konkon no sebe o ede be kyam nko ede se wadwene ayi adwuma ya brene se wo mo esine mu ye kanchi gumu so enom ne ade what second na wo konkon tumi a kanchi bi no ya ebe ye wo na me se me ka bi se ma nye desperate me say obi a wudu onu ne ho se wawo bibia nche se nipa nyina mma wiase emra mewo ne che se awonti na mema yusu ma basabasa wana kan se ebie mu so no ese oti ase se asofo binum aye a wo mo aba enima na wo mo yin nya ya rituals wo mo sacrifice sebio enipa e wo different world emu what the fans say sebi amosi ya wu efense wu gubragu mu was fabra sacrifice was sacrifice mu ne nyina wo ma ba wo mu nyina wo de ade so sa to so wanyi odifo bia ya wo de a obe deliver wa just wo ku wen sebi o etu ya ye fe echi de ye wo bible mu de se ni da hono mti wo nyina tie hu ti na me kan se mai
yenya se ya nante no na ya wode ne ye bibia be bɔ yen anim gosie na beto yen ya hwehwan ye be kura ne hwehwe na ye hu ye se enya sofo nya na se ye ji omu die enya ba bia na se ye ko ebi no age pa wokɔ salu wokɔ baabi wotika mu obi ne komo ba tie no bienu kese bia no age pa ene wode wo kro wokɔ a eye musuo ne esan ni atu gbofo ye no ye no mkasa enyina no enya de pa ento ayi ni ye be ko so na ye tu omofo na wo mu se onyankopon tumi no eburu bibia so te so bi no mkasa fa no tu nyankopon asemo na hu se ye no kwa na se enya no kre na ne aba na fe de doso no ye so yin no so asemi de ababa no ekira ni se bibia be boko okubeti aso benya ya no so ama Sompa Nkomo so ye gira brane ama onyankopon tumi ode ama ye no ye de ye adwuma me da se yanso ya da se na chese asam we di anya de ye gya ne ne meme wo fi anya me hyiram little king ne ne mrante ai ene yesi tokwaden di peja ne mpataden di so peja na enye bete akoda ze bene papa ne akoda no di sifia no naka wan ana ya soja fo na ese ne ko mu bem enso meme wo fi a kire se wo meme little king ne pamfo sports for braje fa fi ono we manim di wa paaba because baby ana me hura ko gina no wa paaba enso ye da wo mase so mbebo enra ye maame so fire piasare or your mental health nurse or London or send it 2000 say ye bana ye nuana ya to ase de agu ne so no ye mfa ma no na me ba ko ba patina ono so 500 ena ba ko nso ai ono so sa ono so abrochire edin no na awo ai ono so 500 nti 3000 abeda chire ye bebo modern see de be send no krache who just selfie na we talk show give us who just selfie kase now they me do a chia who's plenty. Yeah, so I saw Sompa 93.1 live on Sompa television area. Sompa Nkomo, if we give us about center, Quancher for penning Dr. Solomon Kwabi, da ano Simaka Kada Yantemono, Yedin Comodia Fagan Apomoding, and some Yinra Hodway in Noom, a war Igaso, and a animal by the home and Comoyabeka sa, at the Afa give us about mixture, a draw, a boana, a boosty wombing system, malaria, typhoid, and I feel drained the bit once here. A quantion so a free winipedi anymore. Now I think so. I dare say give us P capsules and I think co capsules. And so what's me abwa. Now a man and mema one more way of bear man now what they say rectal dysfunction and what think I and so a cofoma. I dare say it to me and so abwa. Now and a two I say a quantion so a dear free a year winipedi anymore. And I feel co conia my mind and I bit once and I forgive us GC mixture. And I forgive us GC capsules a drono and so it's me abwa na and then we are any other related infections at once here quantion so at the free with the animal intimate show men compromising on or health and I'm saying oh what the other person will be amo obeti me I over for on 0543 222 470 0543 222 470 can I shall not say baby at home will be our or my gun and minute 2 pound hair shops our don't know sister sell give us in products and be now the digit my for phobia say did you to say give us a measurement original give us no na one so ever a digit my and come on say at the free give us P capsules and I feel co capsules a bois na cocoa ni amama e boni pedi animo na to ase kwanhwon koso de afre woni pedi animo na ye koso advocate say obedi nuane ahodo containing roughages na nuane ahodo a be containing roughages and ase fiber bi te say anka ahomatia na e wo mu no na afi mango ni nyina e ye fiber na ase roughages nti obi a obo de afi ni say constipation na obre ansa na waja na nan no all these are nuane no na e bo na stimulate we am na on top of it or they give us P capsules and I feel co capsules and so I can one in a timmy abwa na ama yemen sweating at the honum na metabolic waste that was hitting me by bonteno let me abwa na aba a year a bontain will be your person any when you saw a young henny or quine minimum was swimming in a young henny
onom give us P capsules and afi co capsules ano idea sa no so be boa na sa ha no atimi ato ase akwan hwenko so e de afi oni padie no. Let me put it on record say ye wo nuane ahodo bebre wo honom a obia ne ne nipadie na body reactions say dem an to be honom a the body and the system na allergic to certain food commodity nti ye be stress say ya na wahwe nuane na ahodo a wodi akọ nipadie no mo bi honom a ono mo nso a yenwuna obonsi na nanusia ne hene na afi nso o hya sese obowa we nyina eye ne akomoden enchecha ye de som eye Ghana for nti ye hyew se bomoden na ehye ne nso sa sene ye be ya ne mo be hwe ne ahodo be kọ nipadie no mo san so na afi we ano esan so e de afri honoma obi onoma infutro kọ nipadie no ma anam so no so ye allergic to sa infutro ni ntino bonsa no so timi menam so de how so ebre nipadie no nti ya say ene yen check certain food commodities a kọ nipadie no na mmom ebia na onim ayade se ene wadibi na ene reactions no ma wa te se de wanya ko kwa na sempo ko kwa kasa ana be nipadie no so a Mr. me recommend give us P capsules and Africa capsules and so at the amount bema na award your friend say erectile dysfunction idea say one of the societal problems me wo o man Ghana mu and at large on the African continent na idea say haye pa na ento wa ye kan say abeka say be yan fa ya asamonko na obema ontimi ni dwuma said ye was osidi no na said yo na ya fan na chi na ehho hint no obema ne so wa obi sometimes it's a mid transit from oba no sompo emotimeka se omo wo ma onhwe omo ni nyina ye eyam and then dwell more on the emotions into way a societal problem into na basa enkwala ye nhwe omo na ya to won ajeje mu na ye fene lack of parental care and as control into me no mienu mi akoy adwuma so aye be yesika kakra ye nya na nam se enkwala no wona wo fo nhwe wona ase wono mantimum na enam sa de na ya course ni ntino wonsa na wonom engage in menace ebasa menu mienu yakọ adwuma ya pon aye ba no sika kakra ne enoma kakra no wonom ba ba gye e de free ensem nti ye gidie se we one of the major causative ebofie anase say efie na enam so man kwala and so engage in a menace nti mema sa ha ne bi nto masa societal problem no onto nkom na bobusu awachechire ne ngu nti ye recommend give us P capsules and Africa capsules na nso wadi amount na one bia beboa na generate moja de afi woni padi akwa ayafene se wo arteries na about veins a wo ye obema ntine no ho san so na afi we ya no ade free hono ma ye so your ba wo ye bema watenka sem and so from 365 days in the whole calendar year na unya atenka se obenya mpamu hyemude or that sense of feel, sense of touch, will be so more ote, certain kind of a name of Matenka, or person did in Pamu, Magron, and idea so Mr. Me recommend give us P capsules, and I give us co capsules, and so at the amount of friend on 0543 222 470 0543 222 470. Can I also say, baby, a ton Rubia, or my Ghana, money 2 pound herbal shops a hot no qua. Insiste se ope ye nuni bi na watimi and so edi dwumana bibia ko fine edi ama give us about message drone so beboa na boosti wo immune system bibia meka se wo immune system no eno na the last point of defense wo ni pedie no mu na kan no say ya wie bi e ba ni pedie no mu no eno na identify recognition and identification to with over time why are we ache on say ya we ni ntimi enko yes no cre I dey say immune system na e ba identify ya we ni ntimi nya bi ma nakasa no kra idea so immune system na one more than some atimi and so about for me to Mr. Bepe give us about Mr. Drew na one na identification no atimi so aye send ya be ya and frequent illness and so about we immune system na so says one more than some chance say about for ma ota frequent illness and I feel digestive system no and so abrano to Bepe give us about Mr. Drew na one of malaria ya really join the sebet was here wabra 3,500 species and tontoma would why one globally at large na female anopheles mosquito na the male mosquito one and again nim one pound or more air can one as a female anopheles mosquito cow no the plasmodium parasites and one you go nipedia mebenam so ama when ya the offenders malaria ya really be nan so wo nipedia the monte say ne when ya bia or the another sort of shop and as a herbal shop will be a ben one as a pharmaceutical shop will be a na wato give us herbal mixture a drone be free on 0543 222
222-470 Okawa no the plasmodium parasite ma won go ni pede no atwe wo mogya no no de ato ne nkosua nti wa wonda de entia ene female anopheles mosquito be hia nipa mogya se wanya nipa mogya ontimento again nkosua opesa otunti nipa mogya ana eboa no nti ne memma omogya no many female anopheles mosquito emma emmenom the shop give us about Mr. Dunibi na enom sansana fe yare a ye fe ne typhoid salmonella typhi moawa was spread through in su ahonte na na fe aduane aho ente nti Mr. Numbi na emwa ne into ase efenfe ne pedua ne mu otati abofo no woni pedua ne mu constipation prolonged fever when na ebon kaye among no kra wanya yare fe ne typhoid yare ne bi ona take akra bi na wabre loss of appetite one person yomra Mr. na kasa wanya yare I find some malaria yare ni bi nti me recommend give us about mixture adwone bi adiama say the actual yare na kofa by na yama safety precautionary measures no na yes recommend adwone de ama eno na ma ya dance so nti yan recommend anase yan market adwone keke free on 0543 222 470 0543 222 470 live on your television set. So when see a number no egu asio befa na wa freya sorry so would give us GC mixture and I give us GC capsules a droabwa na enemu yare nyina any other related infections to ase a kwanhon koso e de afi woni pade ne mo na me twan community awa de bia me ka se wiase ko ba tan awon hwe wiase apomode ho nsam so World Health Organization na me anya ho ntiase se enemu yare ahodo e ba ne pade ano so no dodo wona ye de fa ne say symptomatic ne ka se enemu yare bi ye symptomatic de pa se a chin na ne se enemu yare aba ne pade ano so na so symptoms ne na de ma ho na yare aba ne pade ano so na symptoms ne na de ma ho obestan na waso ano it's the more na woni pade ne mo chena oka e kwahwo nti ebra woni beba ho so abehu no bwan hwe na nyame amema ebetimi agye won kwade afi won nsam nti ase ko hospital bi eba mu na akọ test na hwasa no kra we be tested positive for any of the enemu yare ahodo a woni pedia no so kwana so obi nko ade a na wa give us GC mixture and give us GC capsules adro na on so anom na de di dwuma self inoculation blood transfer and as a blood transfusion yan hwane subject moja no to clinical test yan hwane ho se enemu yare ne bi enimu and am say contagious and yan hwane no se enemu yare no ade se mojamu na etimi easily transmitted edefa sansona afi extreme case and as a deep case na exchange of the saliva ni na enso eka ho bi ma obi timi nya de efe ne se nemu yare ahodo ne mu bi awo ni pedia no so nti wo obi na so ota afefia no rough fa Mr. Meka se wadaroma mo be hwe na won so wetimi agyan frey na enian mema nkomo oye oba ho se mucus and as gel in that form if reproductive organ mu eba in so more than expected. I won't say yes indeed. I will say unya in so or reproductive organ man I say honom a bit what you know say more than expected me sure when I indicators say bon kai ye be ma mema sem about from bombs and answer balls egu ni pedia no ho ne reproductive organ when I indicator bon en kai and me gidi say sai arewe is on the rise do the one I do unya na ferie e wo me sure mema ferie and chill into corner shop nearby shop be a bam and also be friend now question be a person will be saying with regards to when you first out tell Juna obey using no once what many and about and come or be friend on the 0543 222 470 0543 222 470 can I channel to say there be a turn Rubia ewo oman Ghana money true pan herbal shops ahodo no kwa insist sell pe give us your product ni bi na efedi djuma yedin komo e dey afa give us herbal mixture adro ebo be boost immune system malaria and typhoid e beto ase give us P capsules and afi co capsules free on 0543 222 470 na akomodin pa hwonko na kopon na me enso na wonsa atimi aka sexy ya jaw kwan Radin come. Obviously, let's Ghana. And all the sanitary part, the Abedjama so 24-hour protection. But we say 0501390337. Pacho sister natural spice. Didi peche. Ya wakoko. Ya onantwie. Ya waponche. Akoko. And ginger and garlic. Ni nyina so aba. Ya noodles and spaghetti. Yo konko jibi. Ochina yesanko. Ya marketing side. Enya seketwa. Buzi, I mean, be kwa kwese ejuma no. Ye na ebuzi. Ye na ebosie ye. Ayo.
enu ti ushia sister no wa GP e dese papa jima bedu ana dia ba pampa so 0243535025 we ye piwak 3p garlic mixture kono kwa GP ofura ekutu eye 3p sano na yotiti eye 3p ebusue pie ehia bi ofie ho 0248288824 oboy by medical research center adoato adomanu kuma bo kinkiki fo ni kire ho yaduma kakra bia na wa beti ehwan obehwa ma ni nyina akọ pressure ebetu ase e pa cho de preke se pa e di gu nko am esa di gu nsu wo sense ni pedua wo ba kama be ma umoja kama 0249761508 nana brampa maledi me dance nyame nhira gina chire pesi maledi me dance nyame nhira pa de me na maka maledi de wo ni wo ya ba ya na be ma na siswa maledi pesuku bi na ko anase pa adwuma bi ne sua maledi ne ma ya ne me ma bo mo fro mo asofo maledi bebre na anya adwuma ti dudu na akoye se omo ede asofosem anade pesika maledi se nyame mfro so na opatu fro wo ho a emoa krakrakrakra enne de azane rituals ne ba no nti ye besere ye nuanu wo mo fro mo asofo no se ye nyamedwuma kan maledi ye wa asofo no bi wo ho efiri tete wo o ma ye nyamedwuma kan de wuwu ama o mo ma ba so ye adwuma ne kan enye o mu nyina asofo no bi maledi o mafu ono mo de namti so ofra na ma afi no de nani a kire ba bi agi aduro de ye asore ti be sere safo so o mu nyina obi anye na adwene se obesum nyame na obesum ne yie se wo sum nyame maledi wo sum nyame na okwa kwaji aduro di aba ba ya asore de maledi ene ke wan so nkwan keye na maledi ma men ko sofo kofi safo maledi mesrew ye nyi din sofo ni mfiri ni so ye fen kofi safo me ka che kofi safo maledi ye enne me kazi obi se na sofo obi asamba maledi de ntia na sofo obi asamba maniti me bre ni se maledi wo fa asenua ya tukom obi ansoma asenua kakraka wonko na okofa tukom enti se wodi se di no to ho so na maledi wo ya ye ho se wo de unim bibia esere nipa wo wiase na maledi na de na pese mfanyo nipa bebre nim se wo ana ye sofo wo na ye sofo ne ye hwe wasua wo se na ye yesu esi na mu wasase so enti ye hwe wasua ti maledi sa na yesu be oba be ye asem no ni yesu be didi se be didi nkrofo trumu etafre masi tafre matu maledi he ade bi won ma ye musu sam ene kwase asem se di sofo no maledi ye yefri so na wiai ye fre ko fisafo kofi safo na meka maledi he kofi safo ento se bedru efiada nwumre no na kofi safo dem ebi se san kwase asem ye hwe ma ne nkoso biem da bi maledi asofo ni bi penu sem sua nyame asem no se nyame na afre wo a maledi di line so ono abedi wachi na se wo ye wo adwen se wa be fro wo maledi kwase asem se ya na aba bedi asofo ni bi di kwase asem wo Ghana ha ni wiase nyira na wo mu kire kwankyere nkwase akwankyere de yense se odi wura wanu nkura maledi woti kokodi san kwase asem asofo ye di oba wo ba cancer so obepɛ moa maledi he kwase asem sa ti office wo office no san wo mpa wo kwase asem sofo abre so ogi na ho me na kwase afo bi so asabi o ma dwumu na ho eti ho obi ada yewe no maledi obi da yewe no oba cancer sofo da untie de me ke sofo no da ho so aye adwuma wa bre na wakobie dai no odam na ni party atire twa cancer ye be no na wo so ko wura kwase ni kwase afo no ye he wo so we sofo na sofo fo ba wo dem e fa no office so ate office wo ana wa che dan ni ana no mu wani mu do wo atiro de wo yo obi so ni atuma de wo yo na ba ya kamate se o mi ni ukura na se bi o sika sa ho be efe kwase asem ko a na sofo se da ornamental free wase na wo da ho aba no not free wase se me ma 100 million ti 100 million eske betimi ahwe wa kosi wo nkwa na nya no man check maledi on he san kwase asem se nipa bi die no ene ya menti asem check no sofo na anim se sika bia na account ni let's 3 years is come to mu hwe wa hwe jade o de di no wa dia baya ni free wa tafre na si free maledi ko safo me ka je ye yidi sa sofo ni free no so maledi mi bi ye free no so mi yi sofo na free so ku bia wa na wa se na me ka se no me hwan kwasi asem ku betima ka se hwan u betima ka se hwan maledi se ni pasei krama tua maledi he mi wi ase ni po je ni ho akili se ni ya me hia no sa ko safo aye kana se mi
me say sofo ma je afiri ni nsem sofo bi o ye papa bi ani san kwase asem we ye wa sofo mabako maladi ye wa sofo mpanifo a o mabeye nyamedwuma enei wo hwo ma wo ho mu o mbeye yanti wo ho asem ena ni presika ni bre enti nipa bebre fre wo ho asofo wa bra onya sofo onu akofa doctor prophet bishop one doctor no odi sofo say brade maladi si ye bo me ba maladi me ba si ye bo dwase si ye na si ye sofo bi aba na ye be bo ni dia title gu abrantie no so wodi sofo da be ya wo ye doctor bishop one na asoma ededa from papa maladi ya ma safunti ase ya ma safunti ase se free na kro no so oye nyamedwuma onya ne no obekọ aba asa na osan beto nyamedwuma no so onti medidi nkrofo yire ne wo mma entafiri wo mu ase no management some penism we be da nya sofu covid safo a wadi san kwase asem we timi yu ketrema tafiri wo bas wadi esa fa pa de brem na me mfanya de maladi ni pa bi ya ne bi wo wiase o sofu sem na nya agudi o ebinum ye adwuma ne pa na de ebi te se ko safo de manage agent 0541 126 626 0541 126 626 and 0242 056 978 interview. Hello. Atiatum. Young Kwatiatum. Patola service hasta. Yo. Atiatum. Atiatum kile fi die. Bisi me jana juma na ba di akiri. Eso for no so dey na dey odu nkuye nyina. Because say yama justice anya juma. Or the best we young for my good or Muslim Bible deal. And you have the video to Facebook say, and for share and Safari share their quality. So, my lady, you know, I think say, the people to win now, your moon gym, that is the DH, there's the apparel local. I tell to almost giving you a Jesus case we, anybody else could be a head with you. My Mr. September 2. You. Hello. Hello, Papa. Eddie Adia. Eddie Adia. Eddie Adia, Papa. Michelle, you will be by Evans, crew from Nekase. Papa, and the keys in it, dear. Memphis, and no keys in Impo. Said the man would say when you are brave woman, Yamin Shira, first of all, Yamin Shira, Papa. Cause that's of 4 weeks in a month for interest, Wumpa. With Tiboniate. And a brass to say that they found swap and one from Hatchinason. The Madama, idiot Moody Dada, yet Timothy Mutimi. The mobile appear what a software, and the pass of a party with Maculato. I tell you, was the one you have Yamin Suicide or Bapaya Dasi. Yes, that's pa. Hello. 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 Pacho Maunis, why? Hello. Pacho, good afternoon. Afternoon, you. Hello. Hello. Hello? 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 I joined you. Hello, good afternoon. Afternoon. That's them was actually just often no anymore. Yeah, that's. Hello. Hello, I'm joined you. Indian Council. And Council. The Council. Iraq. A big gun, attitude of meaning, it needs another than coming for. Oh, good, your gun, airplane. I see, Sam, what to me, you can institute people, so why a better? If you are Chowan Sabak, and I hear to a river. I sent you. The rubble, it was so Hello. Hello. I joined you.
My lady, a friend, Okay. Now, Madame, Papa, so yes of, or your comfort, or your some sumni. It is a nipa with no and a month nagan has a empo munisa. And not Ghana or Korean and also, or no Medina Muyao. What is the years in India? When you crack. So many dead there were good with some will see. The process. How we within prison crowd uncle. Name and so powerful. I'm count the tower cheek. Yeah, that must say. Hello. 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 Pacho into. Pacho, I require. Pacho, I Sompa. Why? Sompa, no, I require. Sompa. Yanko. Hello. Hello. Yeah, good afternoon, Mama. Afternoon. Pacho, asema atumi ni abema no na ema reho na so misia so hebi ta the same thing maybe atwamu. So for the no water for minim so no ho asa na mo kan dia. Ono so ye me the same thing amenne me da so mo aminti mi mfiri mu. So for our pitchy. So for nyame so for pa. Wo fa woto. Never trying. Because no one say me masturbation to me person me jai omwa me. Oba so bi wo bank man na me call honum na. Me hu no na me introduce me ho kire no. Sa dey say na me so be boa me ntimi nra. Na me je ne number. Ntimi friend no ma me call no ho feel space yan kwa sorry ho. Nti owi o ka tell me say me akra no. Na me yes ade ni bi. And I'm a spirit to be a spirit. So far as I had anything mentioned, the artist mania sperms are a year holy sperms answer. The Obama may a oil be. Now, maybe I'm will be on also so enemy better. It's only find the oil in the family to honor the family. That didn't be breaking. And I'm just finding them made them and you'll be obey Sadi and Amami. And I'll catch them says I said, you'll be at the animal obey Amami. If you want mammy, in any years, and me sure be I had Konana and use to mammy, and I'm a freak Martin and me call back to a classy, so that back to me in Tamunti. Ma, I have a few minutes, to me, but then uncle from where. See, I saw for no, they pray, yes, I know. Not as I say, also, what quiet to Mudi for? How about you say? Now, I say, also, what done again, Nibi? Never trying. Oh. Yo, I be the fan number, my. Yo, that's. Yeah, yes, so maybe we are boa. Your boy will be a friend or can ask you. Hello. Hello, ma. Pacho, Veronica Fashion as for a mum. Hey, very long time. Mommy, my feel pa. Young way. Ma, I sorry then be on ma, ma. Nasa who steady me, ma, what to me who say, I saw a solid way, sabe, in free me, and I say in fear. Yama ye and daho. Because who sorry then be who's sorry then we suffer way on your papa. So for to me catch yourself our pad bleno. I also do pad aqua commano or your papa. Yes, Ramo, Yama Yanina ho. Now, so for no more, your doom for Bimu your doom for kumfo. A papa womb pa. By Bimusu your doom for kumfo, Yen share who ye pa. Next week, Wednesday, may 2 men suffer also can be Yabra. Me bache you, ma. That's you. Hello. 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 Pacho Yentio. What are some penny? Hi. But a good afternoon. Afternoon. But I saw from the way and just so for no some more force when I'm good enough for the no. Or no, so some would see it too far for the liberal.
Mommy, ubejedi say the whole last year, my that the Pia of Rosa, the Asura, the Dios Rota. Me but your family, Ibrahim to I just said that actually to about it. Two women and person about some make a be. Yentio. Me but the air cosono, and can make one imagine and can a mana or more do or more semibano, and can be a ya force no. Ya force no, I said, ya panatono. On about some cabosum. Ubi on what here. Na se bi wakodi sa anya mra sam we die ko ba ko wasan ka mata ma put for so wasan ka mata papa de sum because what here fear and wakodi sa anko se no nka obi a ya force no de nka ma so mu na nka ma boa mra bi o so ye ni bibia na ne bi obi a watia se de na ni da no mu podi sa anko asem yo no be ha ma gina da se ma da je kwa se me ma gina no yeah that's it. Hello. Mami Bacho, good afternoon. Bibia boko de. Adum ya o, ni ehumọ bro. Ye do ba de na se. We o de se ba ko peni o SK Bolas. Na mene sene. Yo Bolas. Na mo me do du obwase coffee room. Yenti. E we de beda wa se oduma pa wo bo nya me nhira o. Na eduma ba nso ku akatuem. Eduma ni mu nya o de. Asoma afie nya be me de ya papa. If you are the very question of the young Yenno, and the deliver Abadu and Mudia, if you are very boko, I mean, Abemano, I'll come to me after him. It sounds as I'm saying, and Tancy, I am a reserve, Yeshua Williams war, a soft room, your vampire boko. The Bible says, Kabayan can see a film, near Mompaye, and the Betty, if you're not Papa Tian, if you're not so good, but Yenim, no more catching, but as a budget. Aman deri kwati ye ani ye nam giri se adodo musu de bibia be ko na kwamu wano we eye SK Bullets nyame ne hene wona nyame nya adwuma ye da se on so bai na chese ablante ani se wono so wafa nipa kan wono so hey chre hello hello hi Anio. My comment. See no why biji. Oba so amesra na wo tie wo ho emwa. Hello. Hello. I don't know. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon, Pacho into you. My lady, but I'm going to be talking into you. Missing the American is a media banner. Or no, no, Papa Ben and I am. Mimi was there, no banner. Why? And I say, who is that move? And I would be from my lady. Also, because of woman, I bought. Now, I connect the one in the hour, as somehow coming in the oil. And fat and fine. Ese wo jai na wo ba efie na se bi wo jisu na wo no wo dawie se wa ko fa 15 million ya ma no wi wa sign check dia ma so ju ko bank se na ni won ga so ba no wa ju wo mi se wa ya wa dia se fa o se so fu na di ye du ma wo ye na o di na di nti me na ba na o ba so di se di mi ma lady na wo se ese mi jai mo ame na so be say in prayer so what to me add the home no why you no be you what are you scamming wa sign check the amount we go do bank na we say check the price fit oh message am abani say na when stop no we ni na wa ma stop edi na bro oh back in vocalist yo that's that's the sound so by busia for somehow at a take pa ti nyame ya dom e dachna Sompa Nkomo Reggae Friday ye be breaki legal hustle every band is pay na fe don't cry from Lucky Dubé said ye kai say na what be our ba ye lenchant ne nwom ba ko ye be breaki ye maami oyenka oweni ekwe mo ekwe enunti
ɔkyena nso de bɛgye ta ɛnya asɛm ketewa koraa nti kɔsoa no ani so mpantra na nneɛma papa nko a ne gu akwan mu a yɛde brɛ mu yɛwie abi yɛwie ani so biam yo yɛde bɛsia na yɛasɔre na dwumadi edi wɔn so yɛde atoa so de ama mo hyɛ ne nso sɛ so